Labdien, dāmas! Good afternoon, ladies and gentlemen, friends. We are glad to welcome Centrā, un paldies par jūsu lielo interesi. Mani sauc Iegors Jerohomovičs, es esmu laikraksta Diena kultūras nodaļas žurnālists un redaktors. Es būšu šīs diskusijas vadītājs, un šo diskusiju par godu Marka Rotko mākslas centra atklāšanai rīko Eiropas komisijas pārstāvniecība Latvijā. Mūsu diskusijas tēma ir Rotko atgriešanās, iespējas un izaicinājumi. Gan pie šī galda, gan arī zālē ir pulcējušās spilgtas personības, kuras pārstāv dažādas jomas, un šo 2 stundu laikā viņi dalīsies sava redzējuma gan par Marka Rotko mākslu, gan arī par šā centra nozīmi gan Daugavpilī, gan Latgalei, gan arī visai Latvijai. Pēc nelielam uzrunām sekos diskusijas dalībnieku uzstāšanās, un varbūt ar diskusijas dalībniekiem es gribu iepazīstināt uzreiz. Diskusijā piedalās mākslinieka Marka Rotko dēls Kristofers Rotko, Marka Rotko meita Keita Rotko Praizela, Farida Zaletīlo, viena no Rotko mākslas centra projekta idejas autorēm, Latvijas Mākslas akadēmijas profesors Eduards Kļaviņš, mākslas zinātniece un kuratore Helēna Demakova un filologs, mākslas zinātnieks, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Lai oficiāli atklātu mūsu diskusiju, pirmajai es dodu vārdu Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītājai Innai Steinbukai. Dārgie diskusijas dalībnieki, distinguished speaker, dear Christopher and Kate. Šodien man ir lepnums, ka es esmu šī pasākuma dalībniece, es teiktu aktīva dalībniece, jo centrs, tas mākslas centrs, viņš maksā ļoti lielu naudu. Un no tiem 4 miljoniem latu, kuri tika investēti šajā te projektā, 85% ieguldīja Eiropas komisijā no sava Eiropas budžeta. Un tad, kad Latvijā es dažreiz dzirdu, ka cilvēki apšauba Eiropas budžeta vajadzību un vispār šaubas par to, vai Eiropa iegulda kaut ko Latvijas attīstību, tad es teiktu, ka šis projekts ir to vērts, vai ne? Un kāpēc viņš ir to vērts? Es jums došu vienu piemēru. Strādājot Eiropas komisija Luksemburgā, man blakus bija Francijas pilsēta Metsa. Tā ir provinciāla pilsēta, kur atrodas Elzasā, un pat francūzi to pilsētu pat īsti neuzskata par Francijas pilsētu. Pilsēta ar lielu bezdarbu, ar diezgan vāji attīstītu ekonomiku. Un ko tad izdomāja Francijas valdība? Francijas valdība, ieguldot naudu, izveidoja mākslas centru, un tas ir Pompidou centra filiāle. Un es pati, būdama Luksemburga, 3 reizes apmeklēju to centru, jo tas bija tiešām pats centrs par sevi, bija mākslas darbs, un tie darbi, tās ekspozīcijas no Parīzes bija ekskluzīvas. Es domāju, ka mēs varam salīdzināt to mākslas centru, kurš ir veltīts izcilam māksliniekam Rotko, Latvijas izcelsmes māksliniekam. Es domāju, ka šīs centrs dos ne tikai visai Latvijai vēl vienu kultūras perli, bet tas arī piesaistīs turistus, protams, piesaistīs mākslas cienītājus, bet piesaistīs arī citus turistus, piesaistīs arī investorus. Un tas dos kaut kādu iedvesmi arī, piemēram, infrastruktūras uzlabošanai, jaunos ražotnes varbūt uzcelšanai. Un tas būs arī ne tikai
kultūras un iedvesmes avots, bet arī investīciju un uzplaukuma avots. Tāpēc man šodien ļoti gribās no sirds apsveikt visus Daugavpils iedzīvotājus, visus Latvijas iedzīvotājus, bet īstenībā visu mākslas pasauli ar jauno perli Latvijas ainavā. Paldies par uzmanību! Paldies Šteinbukas kundzei, un tagad vārds tiek dots Daugavpils domes priekšsēdētājai Žannai Kulakovai. Labdien, labdien, cienījamie šodienas diskusijas dalībnieki. Daugavpils pilsētas domes vadības vārdā man liels gods un prieks jūs sveikt šodienas pasākumā, kā arī sveikt šeit pie mums Daugavpili pilsēta, par kuru mēs ļoti lepojamies, sveikt šeit Daugavpils cietoksnī, tas ir viena no mūsu pilsētas perliem, par kuru mēs arī ļoti lepojamies, un sveikt šeit Marka Rotko centra. Es uzskatu, ka Marka Rotko centrs būs ne tikai mūsu pilsētas perle, mūsu pilsētas brands, bet tas būs arī visas mūsu Latvijas perle un brands. Tā patiešām ir Marka Rotka vārda atgriešanās mūsu dzimtajā pilsētā, caur mākslu, viņa darbiem, radošu atmosfēru. Un es uzskatu, ka Marka Rotka centrs būs ne tikai mākslas, bet izglītības un turisma centrs. Uz šodien es gribu izteikt lielu pateicību Eiropas komisijas pārstāvniecībai Latvijā par palīdzību šīs diskusijas organizēšanā, par pretimnākšanu, par ieinteresētību un vispār paldies par sadarbību. Un šodien es visiem gribu novēlēt veiksmīgu diskusiju un sveikt šodienas pasākumu. Paldies! Paldies! Tagad vārds tiek dots Daugavpils Marka Rotko centra direktoram Aleksejam Burūnovam. Paldies! Labdien, cienējamie mākslinieki, dalībnieki! Mēs tiešām ļoti pārdzīvojam pa šo dienu pie atklāšanas. Varbūt vairākas naktis nav gulētas. Un šodien, tad, kad es gāju pa ekspozīciju, es satiku vienu cilvēku, mākslinieci. Tā bija Lāces kundze. Es viņai pajautāju, kā jums patīk vai ne? Un Lāces kundze pateica, izcili, paldies jums, paldies. Man gribētos šodien arī pateikties ne tikai Eiropas komisijai, bet arī tiem, kuri pielika arī savu pūli, savu roku. Tā ir Helena Demakova, bijuša ministre, kura tiešām Petersons kundze, jūs arī pieliekat šo roku. Paldies jums, paldies. Un es gribu novēlēt jums visiem šīs dienas darba kārtība, lai varbūt par to atgriešanu es gribētu parunāt atsevišķi, bet tas būs diskusijas jautājums. Pāris dienas atpakaļ atnāca viena mana darbiniece, tā ir Farida Zalitīlo, un pateica, Aleksej, хана. Mark Rotka вернулся домой. Es nobijos un domāju, nu kā viņš tak jau ceļā ir. Izrādās, viņa tu domāja, ka viņš atgriežas uz Daugavpili, es domāju uz Ameriku. Veiksmi jums visiem. Paldies! Paldies par uzrunām. Un tagad es gribētu dot vārdu Marka Rotko dēlam Kristoferam Rotko. Viņš pārstāv Rotko ģimeni visās mākslinieka darbu un izstāžu aktivitātēs pasaulē. Un es gribētu atgādināt, ka tie 6 Marka Rotko oriģināli darbi, kas nu jau ir apskatāmi šeit Daugavpilī, ir atceļojuši no privātas Kristofera un Keitas Rotko kolekcijas. Lūdzu, vārds tiek dots Kristoferam Rotko. Thank you very much. Thank you very much. I'm sorry, I think probably you want to hear my English, not my Latvian. It's my suggestion. This is
obviously a very, very exciting day for the Rothko family. I'm going to take the liberty of speaking for the Rothko family, that it's a very exciting day. I'm not going to speak a lot about our connection with Daugavpils, because I think that's my sister's job, but I just remember the first day I came here in 2003, on the 100th birthday of my father, where there was this remarkable symposium that had been put together largely by Farida Zalatillo, and she somehow managed to bring most of the most important Rothko scholars in the world together to Rothko's hometown, and my eyes were opened to a place that was just really only a legend for me, not some place that was real. And all of a sudden, I found myself tracing a part of my father's history that it hadn't really been real before. And today it becomes much more real, and that's what's very exciting for me. I think what I'm here to talk to you about is a little bit about the Rothko exhibitions and programming that have happened, particularly in Europe, but around the world over the last several years. But I have to tell you that as I start thinking forward about what we will do in terms of Rothko programming, and what I do when people come and ask me, where can I find my answer to questions about A, B, or C about Rothko, all of a sudden that answer has changed, because now there really is a very important center where people can learn a lot about Rothko, about the paintings, but also about the person, and also seeing a piece of him that the people haven't seen before. He's usually described as an American artist, Russian-born, and I think if they come here, the story is much more complex than that, and there is a lot of history here that my sense will grow more and more and more the more that we research, and the more time the work's spent here, and the longer the center is open, I think we will see more and more coming to light about that Latvian piece of Rothko that really the world doesn't know. So that is the excitement for me. I will tell you that I spend most of my time organizing Rothko exhibitions, dealing with his archives, writing and speaking about the work, and it's been a very exciting past 20 or 25 years, because the world's appreciation of Rothko only grows and grows and grows. There have been a series of very important exhibits, many of these organized by the National Gallery. There are actually 2 forthcoming in Europe, organized by the National Gallery. One is opening at the National Museum in Warsaw in June, and in fact we have the director of the museum. Is she here? Oh yeah, I'm only seeing a C. So and then also an exhibit that will travel to the Hague the following year. So there continues to be a program of European Rothko shows. I was very much involved with a series of exhibitions largely put together by the curator Oliver Vick, who I know is here somewhere. There he is. That were started at the Foundation Beiler in Basel, but also we did shows in Rome, a particular place that my father loved greatly. He loved Renaissance Italian art above all other things, and he made pilgrimages to Rome whenever he could, because this for him was the seat of all art. So we managed to finally bring Rothko to Rome in 2007, and there have been many other exhibits. We made a small one in Tel Aviv the year before that, and there have been a whole series in London and and 2 in Germany. Oliver Vick has had his hand in many of these. So the interest only seems to grow, and what having the center here in Daugavpils allows us to do is, I think, to do, again, more and more focused exhibitions, maybe fewer retrospectives, and now that the world knows Rothko so well, we can more and more do exhibitions that are focusing on a single period, focus on biographical aspects, focus on his philosophical interests or his musical interests or his literary interests, all these things that informed his painting so much, in part because
because his painting wasn't driven necessarily by an interest in visual things. They were driven by his emotional life and the life of the mind. And that's what he always tried to bring to his audiences. And I could see that very much becoming part of the program here, an effort to show all these different aspects of Rothko, not simply the biggest paintings that many people know, but some of the things that people don't know so much, the smaller works, the earlier works, and again, those philosophical, literary, musical underpinnings that were so important to the development of his work. So I hope that you appreciate what a fantastic new resource, what a fantastic new center you have here. And again, I think the possibilities are only going to grow with time, and as more people put their thinking towards this, both locally and people who come in to do their work here. Thank you. Paldies Kristoferam, un tagad es gribētu dot vārdu māksliniekam meitai Keitai Praizelai Rotko, kura vairāk pastāstīs par ģimenes saikni ar Daugavpili un par šī projekta attīstību, kā tad šajos 10 gados Rotko ģimene uzturēja sakarus ar Latviju un Daugavpili. I know yours is working, so I'll go to this, and I will second you in saying my Latvian certainly isn't up to snuff to try to speak in Latvian, and I'm afraid I have abused the Russian language several times already today because I speak just a little, and I have to say I had not opened my mouth in about 40 years, so unfortunately some of the press releases may be a shock. So I will continue in English as well. In terms of the Rothko family connection, our connection to this part of the world probably goes back well into the mid-19th century, and a lot of what I know now about my grandfather was actually unearthed by Farida Zilitillo and much of her research, but he apparently was born in a small shtetl or village that was not all that far from Daugavpils, and subsequently went to study in St. Petersburg and brought back a wife from there, and then settled with his family and actually grew a family in what was then Dvinsk, sometime probably starting in around the 1880s. And, I felt a connection through my father, even when I was growing up, because he used to sit down with me with the map and explain where he had come from. And he always used to explain to me, well, you could no longer see Dvinsk on the map because it was now Daugavpils, and would point out the old borders and the new borders. So I certainly had a geographical connection with the area. But, probably largely because of the former Soviet Union and various other reasons, one of which was that he would not get on an airplane. He never made the trip, quote unquote, home himself. And I think, had he made the trip, I think he would have seen the incredibly warm welcome that this city can give to people. So the family connection goes back many, many years, but it really wasn't until Farida began her research, probably around the year 2000, in preparation for the 2003 centenary celebration, that we reconnected with Daugavpils. And I think she was well into her research by the time we actually met, either in early 2003. And it was just incredible to see how she had taken it upon herself to learn so much about this person who turned out to be a native son of Daugavpils, and to really see an importance in reconnecting the Rothko name with the city. So by the time we met in early 2003, the concept for the centenary celebration was already fully developed, and we felt like we were only bringing a small part to what Farida had already done. But the main part. Well, an important part, but the concept was developed by you, and we wouldn't have had this homecoming in 2003 if it had not been for Farida's efforts. And I can only say what an incredible homecoming it was.
Of course, the festivities started in Riga. The American ambassador, I guess the English ambassador had both become involved, and there was a small exhibit of actual works by my father, the quote-unquote real thing in Riga, but at that time there was no space in Daugavpils that was climate controlled, so the decision was made that we could not bring actual works here. And look where we are today, is all I can say. But our welcome in 2003 was incredible. I just remember we came down as a group by bus from Riga to Daugavpils, and I remember being stopped several miles outside the city, and we were wondering, why is the bus stopping? And we had this incredible welcome by a children's choir singing in Latvian, maybe even some Latgalian songs, and offering us bread and salt, which I had long since learned from my husband, who has East European origins, was a traditional welcome. And, I cannot say how welcome we felt. And then that was followed by just the open arms we felt from the entire community. And, not only were we coming here to, be present at this wonderful conference which Farida had put together, but we were also, shown around all the different aspects of the community. And I think one of the things that is so fascinating about Daugavpils community is how diverse it is. And it brings so many different cultures and faiths together. And that really came home in our visit in 2003 from tours we had of different communities, different parts of the city. And I think that that's what really made us feel like this was home and that this could be a real homecoming for Rothko. So that is how the seed got planted for the idea of developing this more permanent space to have Rothko shown, to bring his actual paintings back here. And it's hard to describe the 10-year period that has passed between. I can only say I think we were here about 7 or 8 years ago, and Farida had already developed the idea of renovating the Arsenal building with the idea that it could become a space for art, for Rothko, but also as a living art center for the city. And we were touring this building, and the structure was all there, and it was an incredible structure with these incredible vaulted ceilings and things. But there was water damage, and I cannot tell you, everything seemed as if it was falling apart. And she began modestly speaking of maybe we would try to renovate a quarter of the building and have a little room for Rothko, and then the rest would be an active art center. And I hardly recall when, but suddenly we got the news that there was the money, thanks to the European Commission, to renovate the entire building. And it was a dream, and I think I feel like I've been in a dream ever since. And only when I came here yesterday was I waking up, and in this case, not from a bad dream, but from a wonderful dream come true, to see this entire, space as it is. And I feel now that my father has his very generous home here, not just his room of original works, but these other rooms devoted to his other interests, such as music, a wonderful photo montage of Devīns through Daugavpils as it was at the time he was growing up here, a montage of family photos of other people from the area at that time. So there's a large space devoted to Rothko. But what I love to see is the 3 other wings of this building, which are left with so many open possibilities. And, today they're filled with a variety of things, some of which are already gifts to the museum, such as the beautiful exhibit of ceramics in the wing as you come through here. Others represent paintings, or a small selection of paintings which have been done by various artists who have come at the time of the plein air and worked here in Daugavpils over the last 10 years. Another concept which Farida has put together and has kept alive over these years. And I can only
imagine how things are going to go forward over the coming years. It's wonderful. The building is here, but there's so much potential. And I see potential, for the city, for Latvia as a whole, and probably for the art communities in the surrounding regions as well. So I think the possibilities are numerous, and with Farida guiding much of this, having seen her just incredible dedication and work over the last 10 years, and seeing Alexei, who is such a strong director, who I have only met in person yesterday, but we had talked a fair amount on the phone with my husband, and my husband translating, and I felt like I knew him a bit before, and now getting to meet much of the rest of the staff, I am sure that only incredible things are in the future. Thank you. Paldies Keitai Praizelai Rotko par tik informatīvi un emocionāli piesātināto uzrunu. Un tagad es gribētu dot vārdu Faridai Zalitīlo, kura ir ekspozīcijas kuratore, bet kas ir daudz svarīgāk, viņa ir viena no galvenajām šīs idejas autoriem. Pateicoties viņas entuziasmam, šī ideja kļuva par realitāti, un es gribētu palūgt Faridai pastāstīt nedaudz vairāk par to, kas tad ir noticis šajos 10 gados un par šo ceļu no idejas līdz realizācijai, kad beidzot Marka Rotko centrs ir atklāts. It was a long story in terms of personal life, but in terms of universe, it's just an instant. Yeah. So we started in 2001, probably, when I saw a Rotko retrospective in Basel, curated under Oliver Wyck. And it was my greatest impression and excitement, which encouraged me to push all this story. And I like to recollect these times and our first meeting with Christopher and Kate in 2003, when the city was preparing the centenary celebration events. And I remember how, not easy from the first moment it was to speak to Christopher, and he was examining me, why and when, and what I'm going to do. And it was a long talk, and after this we sit close, hand by hand, and start working. And it was 9 months in front to make our centenary, and it was a very hard job, and we did it, and Christopher came and told, I didn't believe you would be able to make in such a short time so much. So, from the beginning, I was a lonely soldier. Like Mark Rothko wrote once, when I was a younger man, art was a lonely thing. No galleries, no collectors, no critics, no money. And it was quite difficult to convince the city to start the project. And I'm so grateful to my city that finally they believed in the idea. I think, there were a few times when I had an idea that mission is impossible, but and today many journalists ask me about this development and how did I feel in some low times, low moments, and why didn't I stop when there was no hope to develop it. So I started thinking myself and decided that there is some moment when
it suddenly turned into passion, and you didn't even discover when it happened to you. And then after that, you just can't stop. You just keep going, and no matter what your surroundings think about that, what they speak about that, what journalists are writing about that. So a turning point was in 2007 when our mayor Rita Strode came to the Rome Mark Rothko exhibition, and she got spelled, and I think it was a turning point. Really, it was a year when when City Council commissioned the technical project. Because before the building was staying empty, destroying year by year, and it was, everybody realized that it was enormous effort to get finance to renovate. I remember Ilya told me when I, for the first time, presented Arsenal building, he told, I feel a little bit, that it would be much easier to build something new, a modern construction. It would be 3 times cheaper, probably. There was something special about this building, because it's a ready-made gallery space and a fascinating, spectacular site. Of course, it's quite tricky idea probably to combine 2 different things, modern art in such imperial walls. So anyway, it was a complicated task, and I think we did it. No question. Paldies Faridai Zalitīlo. Tagad es gribētu dot vārdu Latvijas Mākslas akadēmijas profesoram Eduardam Kļaviņam, un Kļaviņa kungs ir arī Rothko Mākslas centra padomes loceklis, un šodien viņš runās par Marku Rothko Latvijas izcilību kontekstā. Paldies. Būdams mākslas vēsturnieks, es gribētu arī mūsu paneļa diskusiju piešķirt tādu nelielu arī šo vēsturisko dimensiju, un runāt par šo tēmu. Tas ir par Rothko ne tikai pasaules vai ne mākslas kontekstā, bet tieši Latvijas mākslas kontekstā. Rothko ir pasaules slavens mākslinieks patreiz. Bet kāda bija viņa, teiksim, recepcija Latvijā? Kāds viņš bija 20. gadsimta ietvaros Latvijas mākslas vēstures tādā sakarību šajā te tīklā? Šī tēma liekas problemātiska pašā sākumā, jo, kā zināms, Marks Rothko atstāja Latviju 1913. gadā. Kā mākslinieks viņš veidojās Ņujorkā, mākslas studentu līgas skolā. Viņš studēja pie Maksa Vēbera, pēc tam ietekmējās no amerikāņu Matisa Miltona Avery. Vēlāk viņš apguva arī eiropeisko surrealismu, un tālāk viņš tojās jau savam abstraktās mākslas stilam. Citiem vārdiem, viņš bija pietiekami tālu no Latvijas mākslas dzīves starpkara periodā 20. 30. gados, jāsaka arī vēlāk, arī 40. un 50. gados. Jā. Protams, mēs varam izlīdzēties te ar tā saukto analoģiju kontekstu, kuru ir, kuras ļauj salīdzināt agrā Rothko darbus un latviešu mākslinieku darbus. Rothko, kā zināms, neaizmirsa savas saknes, un tās vienmēr viņam bija svarīgas. Bet, protams, runājot par viņa saknēm, ir jāņem vērā arī 20. gadsimta visu šī politisko faktoru, dramatiskā vēsture, kas beigās arī bija tā, kas visvairāk varēja graut
Rotko mākslas kontekstu Latvijā, vai ne? 20. un 30. gados latviešu gleznotāji varēja būt ļoti ekspresīvi, gleznieciski, bet reizē saglabāt, zinām, tādu kompozicionālo struktūru stabilu. Un arī Rotko tas ir, arī viņa slavenajās metro ainās ir šīs īpatnējas elementu savienojums. Kāpēc ir tāda radniecība, to ir grūti spriest. Analoģija izcelsme ir mīklaina lieta. Bet tās ir pārāk tālas analoģijas. Tālāk 40. un 50. gados, protams, šis Rotko konteksts Latvijas mākslas vēsturē ir praktiski neiespējams. Jā. Un, protams, tas ir cēlonis ir skaidrs, tas ir šīs totalitārās varas, kas te valdīja, un kuras noteica šo izolāciju, šo Latvijas mākslas izolāciju no pasaules, vai ne? Tikai pakāpeniski, sākot ar 50. gadu otro pusi, 60. gadiem, kad režīms kļuva vājāks, kad Latvijas mākslinieki tā vai citādi tiecās atbrīvoties no uzspiestā sociāreālisma, vai ne? Un kad vēl bija abstraktā māksla pilnīgs tabū, tik un tā šis process pakāpeniski sākās. Latvijas mākslinieki neko neizstādīja no savām abstrakcijām, bet viņi šīs abstrakcijas darināja savās darbnīcās. Ja? Un, protams, kopējas attīstības tāds ceļš bija pakāpeniska abstrahēšanās, tas ir skaidrs. Un tad, protams, pēdējos jau gada desmitos šī gadsimta Rotko ienāca Latvijas mākslinieku apziņā, neapšaubām, vai ne? Viņš bija zināms, vienu darbus pazina, par viņu es pats lasīju lekcijas Mākslas akadēmijā, tā kā viņš kļuva par tādu savu veidu jau klasiķi, savu veidu paradigmu tiem, kas orientējās uz Latvijas mākslas modernizāciju un izmantoja tieši abstraktās mākslas tādu modusu. Ja? Protams, te uzreiz var atrast pietiekami daudz analoģijas. Es domāju, ka tur arī ir kādi konkrēti iespēdi gadiem. Es varētu te minēt vairākus vārdus. Barbara Gaila ir ļoti raksturīga šai ziņā, viņa pat ir atzīsta Rotko ietekmi. Var atrast kaut kādas tādas formālas sakarības, teiksim, Borisa Bērziņa un Rotko kompozīcija, tādas sakarības. Katrā ziņā Rotko ir pašsaprotami patreiz zināms. Viņš ir šajā kontekstā, Latvijas mākslinieku apziņas kontekstā, un tieši šai aspektā, es domāju, un tas ir ļoti svarīgs aspekts, šai aspektā ir notikusi Rotko atgriešanās uz Latviju. Paldies Kļaviņa kungam, un tagad es gribētu dot vārdu Helēnai Demakovai, mākslas zinātniecei, kuratorei un pasniedzējai. Lūdzu, Helēna sniegs savu ieskatu Marka Rotko daļradē. Ļoti cienījumā pilsētas domas priekšsēdētāja kundze, ļoti cienījumā Steinbukas kundze, dāmas un kungi. Es gribu pateikt sākumā lielu paldies Keitē un Kristoferam Rotko par brīnišķīgiem 6 darbiem, kurus mēs šodien redzējām. Tas ir liels notikums arī manā dzīvē. Liels paldies Eiropas komisijai par šo pasākumu, paldies Daugavpils domei, paldies par ideju, paldies padomei, kas te ir darbojusies šos daudzos gadus. Bet īstenībā šie daudzie paldies sākumā ir tādēļ, lai es pateiktu vēl paldies, kas nav izskanējis, bet kuram ir noteikti jāizskan. Jo 2002. 2003. gadā bija 2 cilvēki, ar kuriem es bieži pusdienoju, dzēru kafiju, un kuriem bija nemitīgi mutē Rotko vārds. Fundraisings, Vašingtonas Nacionālā galerija, tie bija toreizējie Amerikas Savienoto valstu vēstnieks Brians Karlsons un viņa dzīves biedra Marča Karlsone, kas bija ārkārtīgi iesaistīta
visādā veidā 2003. gada pasākumos. Es redzu Māru Lācmāju ar galvu. Mēs reizēm sarakstamies. Viņiem bija arī nesen jāatbrauc uz Latviju, bet ceru, ka tas arī drīzumā notiks. Bet pie sagatavotā teksta. Šodienas būtībā mūsu monologiem ir dots labs tāds vārdisks ierāmējums, proti par Marka Rotko atgriešanos, kur iekavās tātad paliek Latvijas vārds, kur atgriešanās Latvijā, un par iespējām un par izaicinājumiem. Un ņemot vērā pārējo runātāju neapšaubāmo kompetenci, es runāšu tikai par 2 iespējām un izaicinājumiem reizē. Viens izaicinājums ir saistīts ar kultūras un mākslas izglītību Latvijā, otrs ar Latvijas, tiešām visas Latvijas kultūras identitātes rekonstruēšanu. Sākšu ar otro. Ja kāds pauž neiedomājumu muļķību, ka Austrum Eiropa nepastāv, un tādu muļķības nulli, kā izlasīja vizuālo mākslu žurnālā Studija, kur Ņujorkā studējuši mākslas vēsturniece tādu pauda, tad viņam ir jāatver acis ne tikai uz mākslu, kādu to konstruē pēdējos 30 gados, bet arī uz vēstures traģiku, kuras izpratnei pietiek tikai ar dažiem skaitļiem. Šie skaitļi ir ebreju skaits Latgalē 20. gadsimta sākumā un pēc 2. pasaules kara. Marks Rotko dzima Austrumeiropā. Vietā, kurā 2. pasaules karā ir pilnībā iznīcināta Eiropas kultūra. Jūs varētu vaicāt, kāds tam sakars ar šodienas mākslas centra atklāšanu? Vistiešākais. Ja nebūtu Rotko 100-gades svinības pirms 10 gadiem, diez vai mēs šodien uzlūkot atjaunoto Daugavpils sinagogu. Vēl viens iepriecinošs fakts. Pēc dažiem gadiem durvis vērs vaļā atjaunotā Rēzeknes tā saucamā zaļā sinagoga. Tie ir mazi ķieģelīši sagrautajā atmiņas mūrī, taču katrs ķieģelīts, katra balss ir svarīga, lai atmiņas darbs pretotos cilvēces visbarbariskākajiem vaipstiem. Cilvēks neatjaunosi un nerestaurēsi, bet Rotko atgriešanās ir ne tikai mākslas fakts, bet arī Austrumeiropas ebreju kultūras nelielas daļas atgriešanās iespējas pasvītroja. Tādā ziņā šis centrs nebūs tikai Latvijas, bet visas Austrumeiropas zīme un rota. Domājošiem un izglītotiem cilvēkiem tas reizē ir atgādinājums par nebūtībā aizgājušo cilvēces vēsturē unikālo Austrumeiropas štetle kultūru. Šķiet, Kristofers vai Keita minēja šo štetle vārdu. Tas ir absolūti unikāls, neatkārtojams kultūras vēstures fakts. Ar jidišu, ar amatniekiem, ar saviem mācītiem vīriem, ar savām tradīcijām. Šīs kultūras vairāk nav. Piemēram, ir atgādinājums Rēzeknes muzeja vienā zālē par 20. gadsimta sākuma vismaz 20 frizieriem pilsētā. Viņi visi bija ebreji. Kad Rotko kā bērns devās prom uz Amerikas Savienotajām valstīm 1913. gadā, šīs kultūras pilnīga bojāeja nebija paredzama. Vai kāds varēja paredzēt, ka pēc 1940. gada neviena Daugavpils ebreju farmaceita 5-gadīgajam dēlam nebūs iespējams no 5 gadu vecuma mācīties Čederā Talmudu, kā to darīja mazais Markus Rotkovičs? You go too fast. Sorry. Ar visu cieņu aktīvai Latvijas ebreju kopienai, tomēr štetle fenomena nekad neviens neatjaunos. Arī ebreju skolas Latgalē būs citādākas, atšķirīgas no tām, par kurām esmu lasījusi. Manas tagad topošās grāmatas par Rēzeknē dzimušo latviešu gleznotāju Bruno Vasiļevski viens no pieturas punktiem ir ebreju skola. Par latviešu mecenāta Augusta Dambrovska līdzekļiem 20. gadsimta sākumā izskolojusies Bruno Vasiļevska māte, 30. gados Rēzeknē mācīja ebreju skolā.
Te Latgalē viss bija ļoti mierīgi. Zīmīgi, ka Rotko vārds akadēmiskajā Latvijas rakstītajā vārdā pieminēts ārkārtīgi reti. Runājot par kultūra izglītību, latviešu valodā nav izdota neviena monogrāfija par 20. gadsimta rietumu modernās mākslas vēsturi. Ja neskaita profesora Kļaviņa lekciju pieraksts, kuras ir izdevusi Mākslas akadēmija, bet, kā saka, Rumreiche Ausnāme, ja tas ir pilnīgs izņēmums. Nec tulkota grāmata, nec pašu sarakstīta. Nesen izdotais Larus tulkojums nebūtu jāuzlūko par ļoti objektīvu, jo viņš ir ārkārtīgi franciski orientēts. Toties autoru kolektīvs, kas aptver redzamākos Latvijas vēsturniekus, 2005. gadā izdeva grāmatu Latvijas vēsture 20. gadsimts. Tur ir profesori Feldmans, profesors Aivars Stranga, Daina Blejere, tātad viss mūsu vēsturnieku zieds. Paradoksāli, ka Marks Rotko ir pieminēts nevis grāmatas sākumā, cariskās Krievijas kontekstā, tātad Feldmaņa kunga rakstā, bet gan nodaļā par Latvijas neatkarības laiku pēc 1918. gada. 3. nodaļas 8. sadaļā profesora Strangas rakstā. Tikai tādēļ, lai īsi pateiktu, tagad ir citāts: 2 mākslinieki, kuri bija dzimuši Latvijā, kļuva par ģēnijiem tāpēc, ka atstāja Latviju un darbojās pasaules mākslas centros. Citāta beigas. Viens bija Gustavs Klucis, otrs bija Marks Rotko. Mums, tiem, kas stāsta studentiem par rietumu modernās un laikmetīgās mākslas vēsturi, šis centrs, šis Marka Rotko centrs Daugavpilī, beidzot paver iespējas runāt par būtisko, galu galā par to, par ko runāja pats Marks Rotko. Bet viņš runāja un rakstīja, ja var ticēt, Kristofera Rotko sastādītajai grāmatai, un es ticu, par mākslinieka realitāti, kuras izteikuma autors ir Marks Rotko. Tātad Marks Rotko rakstīja par mākslas izpratni, tās kultūras vēstures un individuālā saspringuma griezumā. Nulikā profesora Kļaviņa pieminētā māksliniece, mans tuvs draugs Barbara Gaile, kura dzīvo Parīzē un kuras lielu personāla izstādi mēs baudījām Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā 2010. gada rudenī, man vairāk kārt ir paudusi, ka viens no viņas iemīļotajiem māksliniekiem ir Marks Rotko līdzās Sajam Tvomblijam un Anišam Kapūram. Tātad tie mākslinieki, attiecībā uz kuriem mēs varam, tad, kad mēs uzlūkojam viņu darbus, runāt par cildeno. Lēnāk, ja? Tātad tie mākslinieki, attiecībā uz kuriem mēs varam runāt par cildeno, par būtībā neizsakāmo, par bezgalīgo, par noslēpumaino, kas nav tik pašsaprotami attiecībā uz laikmetīgo mākslu. Jau manis pieminētais latviešu izcilais glaznotājs Bruno Vasiljevskis reiz teica, ka Vermeers ir abstraktāks par abstrakcionistiem. Un te man liekas, ka kaut kas saskan attiecībā uz Marku Rotko, kurš nemīlēja, ka viņu sauc par abstrakcionistu, un ar pasaules ģēniju spēju nodoties abstrahēšanai. Cilvēka prāts, attīstīta cilvēka prāts nododas abstrahēšanai, tā ir ģēniju pazīme, un tāpēc mēs tikai Rotko darbus, manuprāt, uzskatām par abstraktiem. Tātad, no Kristofera Rotko sastādītās grāmatas mans draugs Barbara Gaile man atsūtīja viņas visiemīļotāko Rotko citātu, gan franču valodā. Tādēļ es viņu nepārnesu uz latviešu valodu jums. Tajā Rotko runā par Platona redzamajām formām,
un to ideju pasauli un par šīs ideju un formu pasaules atgriešanos. Lasot šīs rindas un skatoties uz Rotko darbiem Daugavpilī, mani pārņem atvieglojums. Kādu skolotājiem sniedz neapgāžami pierādījumu, kurus var tālāk nodot studentiem. Profesors Kļaviņš to sauktu par verifikāciju. Bet jāverificē ir būtiskais. 20. gadsimta māksla nav tikai Marcela Duchampa pisuāru un Piero Manzoni Merd'Artiste mantojums. Rietumu mākslinieki, ar kuriem esmu strādājusi milzu projektos 90. gados, gan man allaži ir teikuši, viņu tēvu figūra ir Marcels Duchamps. Ar tagadējo viņu pieredzi es viņiem teiktu, ka māksla 20. gadsimtā ir vijusies pa sinusoīdu, kā pa strauji mainīgu slitkalniņu. Vienbrīd sinusoīdas augšpusē ir Duchampa strūklaka, citu brīdi Maļeviča melnais kvadrāts. Vienu brīdi augšpusē ir Kabarē Voltēra dadaistiskās vārdu spēles, un citu brīdi ir Kandinska par garīgumu mākslā. Abi strāvojumi ir bijuši vienlīdz svarīgi, lai arī zinu, ka Duchampa līniju turpinošais poparts, acīm redzot, Marku Rotko kaitināja. Mums tagad ir iespēja šo metafiziskās sanoņas pilno mākslu, kā teiktu Harolds Rozenbergs par abstrakto ekspresionismu, pārbaudīt un mācīt studentiem uz vietas. Un runāt par to, ka Bils Vajola nav iedomājams bez Marka Rotko, un daudzi citi nav iedomājami bez Marka Rotko. Mums tagad ir iespēja mācīt to, ka Marks Rotko, lai arī kopā ar sākotnējiem domu biedriem padarīja Ņujorku par pasaules mākslas centru, līdz šai baltai dienai tas ir centrs, savā mākslā palika eiropietis tradīcijas nozīmē. Tieši par to varēja būt šodienas diskusija, nevis mūsu rātnie monologi. Tā īstenībā varēja būt kaislīga diskusija. Katedrāls un katedrāļu jēdzieni, kur atspulgi Rotko gleznas, ir Eiropas fenomens. Jungs, Nīče, visi ģeniālie itāļu renesanses meistari, kurus tā apbrīnoja Rotko, ir Eiropas garīgās saknes. Arī Platons, par kur es tagad drīkstu daudz pārliecinošāk izteikties lekcijās par laikmetīgo mākslu Latvijas augstskolās, jo viņam aiz muguras tagad arī atgriezies Latvijā ir Marka Rotko ģēnijs, un Daugavpils tagad ir kļuvusi par ģēnijus loci. Es drīkstu daudz pārliecinošāk runāt par Polu Cezānu, no kura vienu brīdi bija tā ietekmējies Rotko, kā par katoli, kurš uzskatīja, ka viņa mākslas pamatā bija mūžīgais logos. Un es drīkstu runāt par tēlu, image, kuru nav no jauna izgudrojuši postmodernie filozofi. Jau 1961. gadā izcilais britu mākslas vēsturnieks Davids Silvestri rakstīja par Marka Rotko haunting image. Un tad vēl bija tālu līdz neoekspresionismam, amerikāņu postmodernajai glezniecībai un itāļu transavangardam. Es ilgi domāju, kā atrast kopsaucēju šīm divām Duchampa un Maļeviča līnijām, šķietami nesavienojamām 20. gadsimta mākslas līnijām, lai studentiem neradītu nepieciešamību pieslieties kādai vienai atziņai. Visas atziņas, manuprāt, satek iespējamā apzīmējumā, kuru pauda Kristofers Rotko. Es radu tam apzīmēm mind's eye, saprāta, prāta, acs. Duchampa un Maļeviča līnija savienojas Eiropas kultūras pirmsākumos radītajā un Platona aprakstītajā dialektikā. Rotko šajā mind's eye mākslas paradigmā pieder viena no centrālajām vietām, lai mūsdienās vispār runātu un ticētu patiesībai. Patiesība pasniegt skolās un augstskolās ir šķietam neiespējami, bet iespējams runāt par mākslu, kura to meklē, tai tuvojas un retos gadījumos atrod. Paldies!
Paldies Demakovas kundzei par šo spilgto runu. Tagad es gribētu dot vārdu Ojāram Sparītim, mākslas zinātniekam, Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidentam, kurš sniegs savu ieskatu Marka Rotko centra starptautiskajā dimensijā un arī potenciālu salīdzinošajā aspektā. Dear family Rotko, dear Lord Mayor of Daugavpils City, Excellencies, Ambassadors, distinguished guests, I'm very sorry that I have prepared my monologue in English because I thought, well, this is an occasion that we in this international auditorium do have to speak English. And so I'm not ready to translate it immediately in Latvian, but I do agree with Helena Demakova, who wanted to sharpen facets of the questions what are around the revival of Mark Rotko into Daugavpils, and probably the main ideas what I would like to touch in my short monologue would be connected with facets of management, maintenance, and the business projects which are so necessary to lay down as a fundamental stone for successful development of this art center. With the foundation of Daugavpils Art Center of Mark Rotko, Latvia in general, as the state has achieved an immense success, received a world-class trademark like Siemens or Canon that now associates with most eastern town of European Union, Daugavpils. From one side, it is unbelievable that painter whose works in Christie's auctions, for example, 1997, have been sold for $86 million, the work Orange, Red and Yellow, and for $50 million, work called Number 15, and so on. Du returns home in his native Dwinsk or Dynaburg, what today we call Daugavpils, with his works, immense image of size of world-famous name, and initiates moves from some kind of stagnation, the process of conservation of one part of the fortress, attracts European Union funding for repair works and establishment of new art center, and gives a start to modern and active arts life that we all wish to be non-provincial, but rather hyper-dimensional and dynamic. We do hope of such a development and understand that the management of such an art center shall be first of all subventioned by the municipality, by the government, to be continuously subventioned by European Union, by means of fundraising and attraction of private sponsors, as well as by means earned with touristic industry, that first of all shall be activated in Daugavpils, involving in the rotation of visitors all countries around, Lithuania, Belarus, Russia, Estonia, and probably more. And that do dream on American and Chinese tourists. It really would be an enormous impact if words spoken a few days ago by Ambassador of Republic of China for attracting to Baltic countries several millions Chinese tourists in coming years may fulfill our expectations. Probably not only the railroad but also local airport in Daugavpils too may receive some impulses for larger international connectivity. We have to think about some package of offers, advertising Aglona monastic complex, probably Rezekne also as a center of arts and crafts, probably including also some ecologic farming and food and fishing on the Latga lakes and so on. This probably may raise more interest on people coming as tourists to Latgale district. It was a short look into the economic dimension, but there are, in front of us, crucial cultural and intellectual challenges. Yes, we do want to develop Daugavpils Center of Mark Rotko
till the level of Centre Pompidou Metz, what already was mentioned by Madame Steinbucka, or Centrum Paul Klee near Bern in Switzerland, or Vitro Design Museum von Frank Gehry in Weil am Rhein, or Salvador Dalí in Fugères in Spain, and many of us do understand by what organizatoric, intellectual, management and financial costs such a dream is to achieve. For pushing Center of Mark Rothko to work for children and senior groups, to launch activities of art, teaching for hobby visitors, but first of all, to develop international network of partners in many countries for loaning collections, for exchange of art exhibitions, for publishing catalogs, and all kinds of printed matters that we are not to make in one day. But where a skilled staff of curators, museum teachers, professors in art, designers, historians shall be needed. Immediately, already tomorrow, or already yesterday. And it means that the items mentioned just also by you, by the museum's director, and by every participant, that the immense dimension of culture of Latgale, whose artifacts have been lost or deleted from the actual history, could be revitalized again and reassembled again. Thanks God, the University of Daugavpils, especially the faculties of humanities, are on the right way, and they educate students in very internationally broad spectrum of multicultural topics in aesthetics and philosophy, in exchange of religious traditions, in culture, and in understanding and modeling processes in the globalized world, with its phenomena of multilingual speech. That is our case, with the phenomenon of Mark Rothko as speaker in art. Now we do have in Daugavpils several artifacts by Mark Rothko, prints and digital means of reproduction of his works, simply to enlarge and enrich the impression of his personal style and evolution of the expressivity in art. But as every museum or art center, we shall think on growth and enlargement of collections, being the golden treasury for exchange and international cooperation. And in such a quality, I do see the unique donation or loan of our world-famous ceramist, Professor Peteris Martinsons, whose Bon China items donated to the Center of Mark Rothko decorate museums and galleries in Japan, in United States, in Switzerland, in Poland, in China, in Russia, in United Kingdom, and so on. This is a highly evaluated trademark of Latvia that shall be preserved and exhibited in world-scale shows. Thinking forward, I do imagine Daugavpils as center of international studies in art, where such names as Naum Aronson, sculpture with education by Rodin, born in Kraslava, Philip Halsman, Riga-born world-famous photographer of United States, famous architects, film producers, and musicians may be stored in newly repaired storerooms of this art center and studied as world-famous communicators of the Baltic and Latvian regional culture in its unique creative qualities and worldwide image that may make us proud and activate for benefit of Latvia those international links that shall include Daugavpils and Latgale region in the circulation of world-class cultural values. I thank you. Paldies Spārīša kungam, un tagad mēs sākam diskusijas otro daļu, un no savas puses es gribētu uzdot jautājumu Kristoferam un Keitai Rothko par šiem 6 darbiem, kas ir apskatīti.
šeit. Vai jūs varētu lūdzu pastāstīt, kādi bija kritēriji, kāpēc jūs izvēlējāties no savas kolekcijas tieši šos darbus? Un kad mēs redzēsim citus darbus no jūsu kolekcijas šeit Daugavpilī, cik bieži jūs gribētu, lai Marka Rotko oriģinālu darbu ekspozīcija šeit mainītos, varbūt par jūsu viziju par šiem darbiem, kas atceļojuši no jūsu privātu kolekcijas? Do you want to start? Do you want to start? So, one of the things we love about the Rothko Art Center here is it has many different dimensions in terms of having space for artists and artist studios, having space for Latgalian art in multiple different programs. But from the beginning, Kate and I were, of course, involved in planning the Rothko aspect of it. And from the beginning, we looked at creating a room that would, first of all, be prepared just in terms of security and climate and things like this, and also lighting, so that works could be presented in a careful way. When it came time to choosing the paintings that were going to be displayed for the initial installation, we wanted to make sure that a cross-section of our father's work was represented, because people, of course, tend to know the late abstractions, but they're less familiar with some of the earlier works. And our father's work is really a progression of styles, one building upon the other. So we want to make sure that there was figurative work, representation from his neo-surrealist period, as well as classic works. Do you want to speak a little more? Yeah, and I will just say, you never know, and I think this is probably the nightmare of the curator. You never know exactly how a group of works are going to work together until you get them in the actual space. And seeing them together today is really amazing. Just to see the figurative work next to what has sometimes been called a multiform work, sort of the transition between his surrealist period and his late period of painting, and see how they work together on one wall is just incredible, because I wouldn't have expected it, and yet in hanging works they work so well together. I think the other thing that is very nice about this gallery is with the creation of these temporary walls, it creates a much more intimate space to view the paintings, and this is something that my father really felt was important in viewing his art. So although there are these very lofty ceilings of this 19th century building, the creation of these temporary walls kind of visually lowers the ceiling and makes it a more intimate space. So, you know, we chose them rather abstractly, but seeing them here, I think they work incredibly well together. And I guess just to the other question, I think we do envision in the longer range future perhaps a rotation of works. But for example, we did not include any works on paper because they're more delicate, and we wanted works that could stay here for a substantial period of time for the initial opening of the museum. Paldies. No savas puses es gribēju pastāstīt. Es biju aptuveni pirms stundas liecinieks, kad Kristofers Rotko kopā ar Faridu Zalitīlu apskatīja ekspozīciju, un tur ir tāda siena ar fotoprojekcijām, un Kristofers tur pamanīja vienu fotogrāfiju, kurā Marks Rotko ir redzams ar sunīti Krispinu. Man liekas, ka Krispin sauc šo sunīti, un Kristofers pajautāja Faridai, kura viņa tad dabūja šo bildi, jo šīs bildes nav pat viņu ģimenes arhīvā. Tad šeit ir daži unikāli darbi, ne tikai tie oriģināli darbi, kas ir skatāmi šajā īpašajā Rotko istabā, un šis ir, man liekas, ļoti tāds interesants fakts. Es gribētu vērst uzmanību uz to, ka ļoti interesanti cilvēki ir pulcējušies arī zālē viesu vidū, un es gribētu dot vārdu Latvijas institūta direktorei Kārinai Petersonei, un viņa nolasīs, viņa ir arī interesants vēstījums. Paldies, ekscelences, Kulakovs kundze, Brums Steinbuks kundze, dear Rothko family un mīļie draugi. Es nevaru nepateikt, ka Latvijas institūts šodien ir ļoti, ļoti laimīgs, ka Latvijai radusies vēl viena vēstniecība pašā Latvijā, Daugavpilī.
Un atļaujiet man nolasīt šodien apsveikumu, kur ir atsūtījuši cilvēki, kurus jau pieminēja Helēna Demakova, cilvēki, kas ļoti gribēja būt šodien šeit, gribēja dalīties savā priekā arī ar mums visiem, un kuriem ir ļoti būtiska loma būvējot tiltus, pa kuriem mājās varēja atgriezties Marks Rotko, atvedot līdzi savu ģimeni. Un es gribu teikt tikai to, ka redzot, toreiz, kad, un šis cilvēks ir Brians Karlsons un viņa sieva Mārša, kas ir toreizējie ASV vēstnieki Latvijā no 2001. līdz 2005. gadam. Un toreiz, kad Brians un Mārša 2002. gadā atnāca uz kultūras ministriju ar stāstu par Marku Rotko, ko mēs Latvijā nemaz neapzinājāmies, izņemot Faridas pūles, tad tas bija tikai sapnis, un tā bija tikai apņemšanās. Un man jums jāsaka, šodien redzot to, kā šis sapnis ir īstenojies, es gribu teikt, ka pamatoti visi cilvēki, kas ir piedalījušies šīs ieceres īstenošanā, var būt pamatoti lepni. Un es ļoti ceru, ka šī darba rezultāts ir lielākā balva jums, kas ir pielikuši roku pie šī projekta. Un tā tad. On the occasion of the April 24 opening of the Daugavpils Mark Rothko Art Center, Marsha and I want to send our heartfelt congratulations to all the organizers, curators, staff, city officials, and supporters who have worked so hard and so long to make this project a reality. You should be extremely proud of what you have accomplished. The 2003 centenary of Rothko's birth and the multiple activities we all organized jointly to celebrate it highlighted a number of themes in the Rothko story that continue to tie America and Latvia together. Those themes, freedom, pursuit of happiness, creative authenticity, ethnic diversity, and art as a window on a country's soul, were an important part of our years in Latvia too. Now a decade has passed, and you are celebrating the 110th anniversary of this Latvian-American story. We know from the earliest day that you had a vision, a dual vision of creating a center to honor Daugavpils' native son, Mark Rothko, and at the same time of restoring a central portion of the city's Arsenal Fortress. When we first saw the site in 2006, we quickly realized this was an enormous task, but no one should doubt our fierce determination to succeed, your fierce determination to succeed and your perseverance in overcoming any obstacles. We are so pleased to see that the permanent exhibit of museum quality reproductions will join several original works at this new location, and that the plein air and residence programs continue to bring artists to the city. Marsha and I sincerely regret that we cannot be with you on April 24, but we send our best wishes across the miles and our sincere congratulations to you all. Sincerely, Brian and Marsha Carlson. Paldies. Paldies Pētersonis kundzei. Es gribētu dot vārdu vēl vienam ekspertam, kura vārds jau tika pieminēts, un tas ir Olivers Sviks no Bāzeles, fonda BLR kurators, kurš ir vairāku Marka Rotko vērienīgu ekspozīciju kurators, un es domāju, mums būs interesanti dzirdēt viņa viedokli. Un, teiksim, varbūt jautājums varētu skan šādi, kā šis centrs Daugavpilī varētu piesaistīt uzmanību starptautiskajā mērogā. Lūdzu, Vika kungs. Thank you. It's a great pleasure to be here. I first would like to recall the moment when I started to work on Mark Rothko, which was in 1999. As a young curator, I had the privilege to meet the Rothko family
to find their full support, which, as you see, had a long-lasting effect on my professional life. And then in 2001, when my exhibition was finally mounted for the Byler Museum in Basel, Switzerland, we got a fax. Email was not really in use then, of Farida announcing that she would try to travel to Switzerland with no money, and if we could kindly assist her in finding a good accommodation, and if we could kindly help her gathering as much material as possible. And then when we had met, also to introduce her to the Rothko family. I'm very proud that today I can be here to see this idea realized. It was the convention in 2003 that set it on the map, but it took another 10 years to really get it done, and I think this is a really great moment. In terms of attracting international crowds, I think this will be a self-understanding thing. I think you do the right thing. You invite young artists, so it's not just the past. It's not so much the fact that Mark Rothko was born here, but you also believe that art has a power that will enliven new visions, will attract new ideas, will also have an input on this local area here, on your own local artists, and I think that will come all together in a wonderful way. So thank you very much, and Farida, congratulations. Paldies Oliveram Vikam, un varbūt turpinot viņa iesākto, es gribētu dot vārdu Mārim Čačkam, kurš ir Rothko centra direktora vietnieks, un varbūt Māris varētu pastāstīt par centra māksliniecisko vīziju, kādi jums ir plāni, kādu programmu jūs gatavojat gan tuvākajiem gadiem, un kas tad notiks šajās telpās turpmāk? Paldies! Labdien visiem diskusijas dalībniekiem! Patiesas prieks. Es domāju, ka šodien pēc diskusijas jūs izstaigājot zāli atgriezīsieties ar smaidu uz lupām un gribēsiet braukt uz Rothko centru pietiekami jau atvērtākām acīm un brīvāk lūkoties gan uz Rothko oriģināliem, gan arī uz tām ekspozīcijām, ko mēs esam sarūpējuši. Bet, protams, tas ir īsā laikā paveikts darbs, godprātīgi paveikts darbs, bet tas nav pabeigts darbs. Mēs strādājam uz priekšu un plāni ir ļoti lieli. Tie balstās uz mūsu struktūru plānu un stratēģiju uz 5 gadiem. Mēs cenšamies tam visam pieturēties. Šajā gadā līdz gada beigām mums vēl notiks 140 pasākumi, no tiem 30 pietiekami lieli pasākumi. Lielākais nākamais pasākums mums ir Rothko 110. dzimšanas diena, bet līdztekus mums līdz gada beigām notiks arī 4 starptautiskas rezidences glezniecībā, mākslas kritiķiem, tāpat būs iespēja grafiķiem darboties, un tikko pavisam skaidri zināms, ka būs arī keramiķu rezidence starptautiskā. Bet tas ir tikai par šo gadu. Mēs strādāsim uz priekšu arī nākamajā gadā un aiznākamajā, realizējot virkni lielu lietu. Mēs esam ambiciozi un mēs ar to, ko esam iesākuši, vēlamies arī turpināt tikpat sparīgi, un es domāju, ka izdosies. Negribās visu jau atklāt. Jūsu plāns ir piesaistīt 90 000 apmeklētāju gadā. Kā tad jūs centīsieties šo diezgan augsto, teiksim, arī Rīgas mēroga, šis cipars ir diezgan iespaidīgs. Kā tad jums? Jā. Mums ir brīnišķīgs mārketinga speciālists, kas to nodrošinās. Mums ir lieliski 6 Rothko oriģināli. Mums ir 2000 kvadrātmetru ekspozīciju platība un kopīgā kultūras telpa 5000 kvadrātmetru. Mums ir lielisks kolektīvs un mums ir lieliska pilsēta, kur mēs spējam realizēt tās idejas, kuras ir jūs redzat taču piemēru. Faridai bija ideja un viņa tika realizēta. Un mēs realizēsim visu uz priekšu. Paldies. Paldies par šo optimistisko skatu. Tagad es gribētu dot vārdu savai kolēģei. I want to add one thing only. I think I need to complete my colleague that we are witnessing here now how power of art has transformed power of military fortress.
Paldies. Tagad es gribētu dot vārdu savai kolēģei Annai Rancānei. Viņa ir no Latgales, kultūras darbiniece, publiciste, dzejniece, un varbūt Anna var pastāstīt par Marka Rotko centra nozīmi reģionām un paust savu redzējumu par centru. Paldies. Labdien, cienījamie diskusijas dalībnieki. Šī diena ir tāda, ka man tā gribas teikt, ja šī diena pienāca, tad tas ir arī pierādījums, ka tomēr kādreiz sapņi piepildās. Jo šis tiešām bija sapnis, kuram daudz neticēja. Un runājot par Marku Rotko, kāds tas varētu būt Latgalē, man gribētos minēt 3 tādus punktus, 3 atslēgas vārdus. Tas viens ir reģionāla attīstība, jo, protams, šie 90 000 apmeklētāju, kuri, cerams, brauks uz šejieni, viņi arī prasīs. Viņi prasīs ceļus, viņi prasīs infrastruktūru, viņi prasīs viesnīcas, viņi prasīs to, lai Daugavpils neaizmigtu, lai attīstītos un lai to visu arī nodrošinātu, jo investīcijas tās, un savukārt tās investīcijas, kuras nāks Latgalē un Daugavpilī, protams, tas ir nenoliedzami. Otrs, šis vārds ir atslēgas. Un gan Marks Rotko, tas Daugavpilī, gan Herts Franks Ludzai, gan Tidjanovs Rēzaknei un vēl daudzi citi, man šķiet, ka šīs lielās personības varētu būt kā tādas atslēgas arī Latvijas kultūrai, lai atslēgtu kādas durvis pasaulē, kuras vēl līdz šim tomēr ir bijušas slēgtas. Un es negribētu celt lielus mūrus, arī tik biezus mūrus, kā šie artilērijas arsenāla mūri starp Marka Rotko, šo klusuma pilno krāsu mūziku, Latgales keramikas glazūrām, starp Francisku Varslavānu un Marku Rotko, starp pesticīmnieku dvieļu izšuvumiem. Un tieši arī tas, ka brauks skatīties Marku Rotko, tad viņiem būs jāredz arī šīs Latvijas un Latgales īpašās mākslas vērtības. Un pēdējais pats, tā ir mūsu pašapziņa. Un ja ir daudzi teikuši, kāpēc tas ir vajadzīgs, tad man gribas atcerēties vienu ārkārtīgi emocionālu stāstu, ko man stāstīja pirms 10 gadiem Farida, par ko viņai esmu ļoti pateicīga. Viņa stāstīja par šo mazo zēnu, kas ir aizbraucis uz Megapoli, vietējā skrodera šūtajā uzvalciņā, un viņiem uz krūtīm ir uzraksts, es nerunāju angliski. Un tā tīri simboliski, varbūt ar šo centru mēs arī mācīsimies pasaules valodu. Un šeit es nedomāju angļu valodu, bet pasaules valodu. Yes. Paldies Annai Rancānei. Tagad es gribētu dot vārdu Agneškai Moravinskai, Polijas Nacionālā mākslas muzeja vadītājai. Kā jūs jau dzirdējat, Kristofers Rotko pieminēja, ka jūnijā muzejā Varšavā notiks Marka Rotko gleznu izstāde arī no Nacionālas galerijas Vašingtonā, tāpat kā Rīgā pirms 10 gadiem, un varbūt Agneška Moravinska var pateikt dažus vārdus par Marku Rotko. Well, distinguished guests and dear friends of Mark Rotko, certainly. What I can say to begin with is that I regret very much that Mark Rotko was born in Latvia and not in Poland. Because after seeing this large perspective of development of the country because of Mark Rotko Center here, I can only envy. We want to have a little bit of Mark Rotko in Poland, and I'm very happy to be able to invite you all to the National Museum in Warsaw. On the 6th of June this year, we will have an exhibition of Mark Rotko, the exhibition coming from
National Gallery in Washington, D.C. The exhibition will incorporate 17 important paintings of Mark Rothko, chosen especially for our exhibition and presented in Poland by Mark Bartelik, an art historian of Polish descent, working in New York and being at the time president of ICA International, of International Association of Art Critics. The part of the exhibition of which I'm most proud is its catalogue. We worked on the catalogue for quite a long time. The catalogue will have 5 new, written especially for us, articles by international scholars on Mark Rothko, including one article by Christopher Rothko on Mark Rothko and music, which we find especially interesting, and we are very happy to have it. One might ask why Rothko, and today we were talking about the role of chance or accident in one's life, or everything comes by chance, or that nothing comes by chance. So especially the Rothko exhibition in Poland came by chance. As you know very well, it is very difficult for the museums in Eastern Europe or for the museums outside of big world centers like Paris, New York, London, Rome maybe, not always. It's very difficult to get an important exhibition of an internationally famous artist. When I visited Washington in 2008, and Harry Cooper, the curator of modern and contemporary art, led me through the gallery. He was very friendly, very nice, so I took courage and asked him, is there any artist that is so well represented at the National Gallery in Washington that I could propose an exhibition organized by the gallery in Warsaw? And Harry Cooper said, yes, Mark Rothko, because there is this legacy of Mark Rothko Foundation, and not only there are numerous works by Rothko, but also it is advised to the National Gallery that they have to be shown as often as possible. So this was my chance. I congratulate Farida for working for such a long time with such a good result. So my work was just miniature, because it took me 5 years and the change of job from Zachęta National Gallery of Contemporary Art to the National Museum of Art to be able to bring Mark Rothko to Warsaw. And what more I would like to say, that I was fascinated by Rothko since my studies in America, actually, when I wrote my PhD on romantic landscape and romantic garden. And at that time, I met Robert Rosenblum, who wrote about Mark Rothko, and who, to my understanding, he died some years ago, but he still is a great personality in art history. And his book on modern art and northern romantic landscape was an eye-opener, and the subtitle was From Friedrich to Rothko. And I very much believe in this link of Northern European sky that produced an artist like Rothko. Thank you. Paldies Agnieszkai Moravinskai. Es gribētu aicināt visus klātesošos domāt par jautājumiem, vai, ja jums ir jautājums vai gribat izteikties, lūdzu, mums ir mikrofons, jūs varat pacelt roku, un tad mēs jums pasniegsim mikrofonu. Bet es tagad mūsu viesu vidū ir Anija Koena Solāla, franču kultūrvēsturniece, autore, profesore, vairāku grāmatu autore. Viņa ir uzrakstījusi Žana Pola Sartra biogrāfiju, un šobrīd
viņa strādā, viņa raksta grāmatu par Marku Rotko tieši ebreju kultūras kontekstā, un es domāju, būs ļoti interesanti dzirdēt Koenas Solālas kundzes repliku, jo mēs dzirdējam spilgtu Helēnas Demakovas runu, un tad es dodu vārdu Annijai Koenai Solālai. Thank you. So I'm here in a very modest way because my book is not being published yet, but I've been working on it for a year, and it's going to be out in October in French, English, and maybe in Latvia. And I'm lucky enough to have benefited from Christopher's very, very generous help. This book was commissioned by a very big collector in the United States called Leon Black, who's a Jewish from Russia, and who created a series at Yale University Press called Jewish Lives. And he asked me to do a monography on Mark Rothko based on his Judaity. And I want to say how ironic it is that the Rothko family left Dvinsk because of the pogroms, and that Mark Rothko is coming back home, nevertheless, the pogroms. And I think, Farida, you did a great gesture of, launching this invitation, although the family was forced out of the country because of the pogroms. Because if I understood properly, it's because the father was afraid that the two older boys would be taken in the Russian army, that they had to go to the United States. So I think that when you open this center here, the example who comes to mind to me is the opening of the Museum of Modern Art in New York by Alfred Barr in 1929, how a museum becomes a center for education. And when Alfred Barr created MoMA in 1929, it was with the idea of education. And what I heard here is educating the public here in Daugavpils, educating the public in Latvia, educating the world audience, and showing that a museum is a space of intercultural meetings. Nobody else but the artist understands the society better. Nowhere else but in a museum do cultures come together. So I want to see here as an omen, this opening of the Rothko Center as an omen for the culture of the 21st century. Congratulations. Thank you. Paldies. Lūdzu. Ja. Jūs varat, you can come forward. Jūs varat. Oh, I only stand because of my poor English, it's going to be very short. I'm French. I want to add something to the thanks to Farida and to the Rothko family, but mainly to Farida. I was there 10 years ago, and I met for the first time Daugavpils and Farida, and I was making a documentary film about Mark Rothko. And I only want to say one thing. I was very impressed. That was the first time in this area. Now I went to other places. I was in Rezdeke, I was in Vilnius and other places. The colors. You have to keep the houses, some of them, not all the wooden houses, but some of them, because the colors, we can see the acid colors. In some paintings of Mark Rothko, there are the colors of these houses. We can see on these houses. And this morning when we were driving from Vilnius to here, I saw some of these houses in the countryside. And it reminds me that probably the young Rothko had a lot of impression. Crossing the Daugava to go to school, it may be something very impressive, especially in winter. But the houses with the color, keep them. That's a director, as far as I'm a director, and I made the film about Rothko, biography film. That was the first thing I saw when I was there.
Thank you, Easy. It's not only you who are so inspired by color of our wooden houses. I invite you to come in August for the opening, the 10th of August. We will have an exhibition of British artist Dilwyn Smith. He also got this inspiration, and he made connection between our colors of wooden houses and some of Rothko works, and it would be amazing, yes. Thank you. Maybe two. No. This year, the 10th of August, you are invited. Yeah. Tas bija Izijs Morgenšterns, kino režisors, kurš teica uzrunu. Es gribētu dot vārdu Mārai Lācei, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja vadītājai, jo pirms 10 gadiem Marka Rotko darbi tika eksponēti Rīgā izstādē, un tagad 10 gadus vēlāk Rotko ir Daugavpilī. Māra Lāce. Paldies. Ļoti godātā Marka Rotko ģimene, visi klātesošie un runātāji. Es tiešām varu apliecināt vēlreiz to, ko es teicu Marka Rotko centra direktoram. Patiešām lieliski. Un es ļoti labi atceros 2003. gadu, kad es gribētu teikt, ka tā bija tajā brīdī savu veidu, man liekas, tā kā avantūra, ka Latvijā tika organizēta izstāde 20 darbi no Vašingtonas Nacionālās galerijas, kur man likās, ka, kā jau es te šodien arī braucot autobusā teicu, ka parakstot to deponējumu līgumu, man likās, ka es parakstu tādu līgumu, ka es nezinu, ka man ir vai nu jāguļ visu nakti šai muzejā pie šiem darbiem vai kā. Tas bija ārkārtīgi liels notikums. Un es gribētu teikt to, ka es negribētu pievienoties, ka Latvijas, teiksim, kultūras pasauli nezinātu pirms tam, kas bija Marks Rotko. Mēs to ļoti labi zinājām, mēs bijām lasījuši grāmatas un skatījušies, bet, protams, mēs nekad nevienā brīdī necerējām, ka mēs šo vārdu varēsim atvest uz Latviju. Un, protams, tajā brīdī, tajā 2003. gadā, protams, pateicoties Farids Zalitīlo šai iniciatīvai, tas viss sākās pateicoties Kristofera un Keitas Rotko atsaucībai un vēlmei sadarboties, kas arī bija ļoti, ļoti būtiski. Un, protams, pēc tam tālāk attīstot šo ideju, un tad es tiešām arī varu teikt, ka šeit arī atkal sastājās visi šie spēki pareizi, un ir šis centrs izveidots. Centrs, kas ir fantastiska vieta manā tiešām šobrīd izpratnē šeit. Lieliski izstāžu zāle, kur var rīkot ļoti daudz un labus projektus. Protams, viss ir vēl attīstāms un attīstāms, bet šīs iespējas ir dotas. Un tas, ka ir šie 6 oriģināli darbi, kur vēl mēs šajā te pietiekami lielā reģionā varētu redzēt 6 oriģinālu darbus no Marka Rotko. Un es domāju, ka man gribētos izteikt tā kā tādu novēlējumu Daugavpilī, Daugavpils iedzīvotājiem, mēģināt saprast Marku Rotko. Var jau būt, ka nemaz nav arī tik ļoti jāiemīl, bet saprast, ko šis mākslinieks, šī mākslinieka klātbūtne dod Daugavpilī. Un, protams, mums arī visai Latvijai. Tā kā es milzīgi paldies visiem, kas ir strādājuši pie šī projekta realizācijas. Paldies! Paldies Mārai Lācei. Vai ir kādi jautājumi zālē? Mēdīji varbūt, žurnālisti grib, mākslinieki? Labi, tad varbūt es uzdošu jautājumu mūsu diskusijas dalībniekiem. Es gribētu varbūt atgriezties pie jautājuma, kā jūs redzat Marka Rotko mākslas centra Daugavpilī vietu plašāk gan mākslinieka
daļrades kontekstā, gan arī kopumā laikmetīgās mākslas procesa kontekstā. Kāda tad ir šodien atklātā centra vieta un loma? Kam jau? Varam, jā. Nu, loma, protams, ir potenciāli ārkārtēji. Tas ir pietiekami skaidrs. Man negribās te atkārtoties. Vārds ir ļoti svarīgs, bet nu ne tikai vārds, jā. Skatot šos darbus, kas te tika atvesti, es biju kārtēji reiz pārsteigts par to kvalitāti, jā. Brīnišķīga māksla, viens vārds, jā. Un ir centram jābūt centra komandai. Ir jāpadara to par savu dzīves misiju, uzturēt šo centru, šī centra aktivitāti visaugstākā līmenī, protams, jā. Un padarīt to par centru ne tikai te Daugavpilī, bet padarīt to par centru plašāk Latvijas kontekstā, Austrumeiropas kontekstā beigās. Galvenais, ka ir visas iespējas, un tas ir ļoti svarīgi. Ne katram ir doti ļoti labi starta apstākļi. Šeit ir šie starta apstākļi, neapšaubām. Ja? Tā kā man ar te tikai novērtēt Rotko centra komandai šo tādu misijas apziņa, jā, un, protams, vienkārši spējas sevi pilnīgi atdot šīs misijas paredzamajiem mērķiem un uzdevumiem, jā. Nu, es domāju, ka tas ir iespējams, jā. Te ir vienkārši jāstrādā, un tas ir viss, jā. Tomēr es gribētu uzsvērt, ka tā ir pirmām kārtām pašu Rotko mākslas centra darbinieku atbildība. Kā viņi veidos šo centru, nevairoties dialogu, protams, ne ar ģimeni, ne ar mākslas profesionāļiem, ne ar galvaspilsētu, citām galvaspilsētām. Tā ir iekšēja lieta. Man kādreiz tāds brīnišķīgs cilvēks kā Monika Zīle teica, ka Latgalē ir tāds slavens teiciens. Viņa teica krievis, viņa teica barin prijiģit, barin rasuģit. Latvijas grūti iztulkot. Tas tiešām tie, kas zina krievu valodu, ka nav tas kungs, kas atbrauc no kaut kurienes un risina lietas uz vietas. Tas viss ir jūsu pašu rokās. Un es jau savā īsajā uzrunā teicu, ka man personīgi un jebkuram citam skolotājam, pedagogam, tas ļaus paplašināt ne tikai laikmetīgās mākslas mācīšanas, tas ir laikmetīgās mākslas izstāžu praksi, bet arī mācīšanas praksi. Nav tā, kā tagad ir pieņemts moderni rosīties, ka visai mākslai ir jābūt neiedomājami iesaistītai kaut kādos networkos, jāpauž politiski angažētas idejas, jābūt sociāli aktīvai. Māksla ir dažāda. Tiešām māksla ir dažāda, un tas, ka ir ģeniāli mākslinieki, kas apstiprina šo dažādību, arī šo te metafizisko līniju, kā jau es teicu, man tas personīgi ir ļoti liels atvieglojums. Es domāju, arī ļoti daudziem, kurus mēs saucam par skoleriem, par mācītiem cilvēkiem, tas būs tāds viņu dzīves viens no pieturas punktiem, kas dod šo atvieglojumu. So I think my thought about a very fruitful direction is to actually expand on one that has been in place for many years now. I'm thinking of all the plein air exhibitions that you have done.
it's one thing as a museum to present art to the public. It's another thing to invite the public, to invite the community of artists to participate in that whole process in a very active way. I think if you continue that spirit, both through the artist residence, through continued plein airs, and other activities like this, you are engaging a community of artists, a local community, and probably a broader community in that, with a sense of ownership of this museum, of this center, and a sense of excitement, and a sense of place that this belongs to them, and it can belong to other people as well. And it will also create a word-of-mouth process by which the tale of this place, the story of this place, and what it has to offer will piece by piece expand throughout Europe, and I think eventually beyond. So I think, again, that participatory aspect is really key. I want to second what Christopher said. I think the already established programs have been so strong, and now they have a real home, and I think that makes all the difference. And the other thing I would say is even to, step beyond the artistic community of the region and also look at education of the general public. And I think this is a place which can really be used to attract a much broader audience as well. So I see that as part of the future strength in the center. Yeah, it was our main goal to create a meeting point for artists and public, and we have all facilities to do it successfully because we have conference facilities to invite critics and art historians to organize symposiums and conferences and educational courses, and we have living space, and we have studios, and we have exhibition space. Yeah, I think we have all we need. I will add one thing. I think of the Tate Modern, which is now by a considerable margin the most visited museum in the world. And it's the most visited museum not just because it's a fantastic museum, but because it's become a center for people to meet. It's a very welcoming space for people to come, meet, walk through. So I know there are plans already in place, but if you can continue to develop this campus, it's a very appealing part of the city. You're right by the river. You have the historical part of the fortress. And if there can be a more commercial center as part of this campus, people will want to come. And then almost by accident, they will find themselves in the museum. And this is how that sort of meeting place, that sort of cross-pollination between art and the rest of the world can take place. Thank you. Paldies. Varbūt ir kāds jautājums zālē? Elsa Marie Bukdale, a former president for Royal Academy of Art in Copenhagen. Yes. And like that. And I also want to address a very, very warm congratulations to the Rothko Museum, to one of its founder, Farida, and all the other colleagues from here, from Latvia, and from the international world. I am Elsa Marie Bukdale. I'm former president of the Royal Academy of Fine Arts and also member of academies in the States and especially in France. And I am member of the Danish supporting group for the Rothko Center, and they have been there from the first time when it was going to be created, and that is especially my colleague, Dorte Philipsen, and the two of us and the rest of the Danish group wanted to send so many warm greetings, and we are sure you will have the wonderful future. And to add, for me, a very fundamental vision of the artistic universe of Mark Rothko. He have already told about not too much aesthetics and all that talk. For me, it was so important to create a vision with tolerance, understanding, freedom, and peace.
he has given a very impressive artistic interpretation of that in, of course, the Houston Center, but it's traces that goes through his world, and I think from the first place. Thank you and have a wonderful future. Thank you. Paldies. Vai ir kādi jautājumi? Viena lieta, par ko es varbūt gribēju pajautāt, es nezinu, vai centra direktors ir klāt, bet jautājums par finansējumu tika pieminēts, gan Eiropas komisijas piešķirtais finansējums šim projektam, gan pašvaldības finansējums, gan arī valsts finansējums. Tomēr pagaidām mēs neesam neko dzirdējuši par privātu investoru interesi par šādu projektu, par šo atbalstīt šo projektu šeit, un varbūt vai ir kāds darbs šajā virzienā tika, jo Spārīša kungs arī pieminēja savā uzrunā starptautisko pieredzi, kur lielas korporācijas un uzņēmumi ļoti iesaistās kultūras projektu muzeju atbalstā, tad Latvijā šī prakse nav izplatīta, un šis ir viens no tiem piemēriem. Varbūt, es nezinu, Māris Čačka vai Aleksejs Burūnovs, ja ir šeit, varbūt kaut ko, vai centra mārketinga speciālisti var pateikt, izteikties par to, vai bija kādi mēģinājumi piesaistīt privātu finansējumu un korporatīvus atbalstītājus šim brīnišķīgajam projektam. Un kas būtu jādara, lai piesaistītu? Kā jums šķiet, Spārīša kungs un pārējie? Pats dabūju atbildēt uz jautājumu, ko pats izvirzīju. Droši vien, ka Daugavpils emisāriem nāksies strādāt ārpolitiskajā jomā, nāksies braukt pa pasauli, nāksies propagandēt savu muzeju sasniegumus, savu kolekciju vērtību. Un, protams, lai varētu kaut kur braukt ciemos, vispirms būs jāizdomā, ar kādu ciemu kukuli doties. Tad šeit ir Helēna Demakova, te ir Edvards Kļaviņš, monogrāfijas angļu valodā par Marku Rotko dzimteni, par šo te reģionu mākslu un mēģinājums ar to ieinteresēt sponsorus un pasauli. Protams, kad ir daudz dažādas metodas, kā sponsorus piesaistīt, un droši vien, ka pateicoties arī tam, kā Latvijas ģimenes ir emigrējuši, un viņi daudzie ģimenes locekļi ir emigrējuši pa visiem pasaules kontinentiem, un viņi ir atrodami arī ļoti turīgās un lielās zemēs, un viņi atrodas, kā saka, turīgos sabiedrības slāņos. Es pieņemu, ka mēs varam atrast veidu un iespēju, kā uzrunāt šīs pasaulē aizklīdušās Krāslavas, Rezeknes, Daugavpils, Ludzas, Balvu ģimenes un viņu pēctečus, lai tādā veidā ieinteresētu, iespējams arī kaut vai simboliski atgriezties dzimtenē un šādam kultūras centram ar pasaules vārdu piešķirt arī savu tādu privāto individuālo ieguldījumu. Tā, protams, kad ir viena lieta, un tā prasa ļoti pastāvīgu, ļoti aktīvu menedžmentu no to personu puses, kuri tieši šajā muzejā būs atbildīgi par šo privāto sponsoru uzmeklēšanu un dialogu uzturēšanu ar viņiem. Helēna Demakova, varbūt, vai gribat piebilst, ne? Farida Zalitīlu, lūdzu. Few thoughts in this direction. I'm not a specialist on marketing, and unfortunately there is no right people from our staff. But I suggest that first idea we need to establish international advisory board, to attract some fundraising to start this, and I would like to give a few words to say to Stephen Nash, who is a representative of group of British friends. They start working already in this direction, and our closest projects come to life thanks to their support. Yeah. Stephen Nash is former British ambassador to Latvia, and he is for a long time is a patriot of Daugavpils, and he brought Prince Charles of Wales to Daugavpils.
Good afternoon, everybody. I certainly have been following this wonderful project for many years now, since the time when I was here as ambassador. And I've been totally impressed by the way that this building has been transformed and by the incredible work that has gone into this project. Particularly, I would highlight Farida Zalatilo, who we've got to know very well, and we are quite a group of supporters of the project in London, and I hope that we can continue to play a role in supporting the project one way and another. I think it has a wonderful role to play in Daugavpils, but also in the whole of this region of Latvia and in Latvia as a whole. And I'm looking forward very much to see how the project develops, and I'm sure it will go from strength to strength. And thank you all, and thank you from all the British supporters of the project. We're very glad to see that the whole project has come to fruition in this way. Congratulations. Paldies. Paldies Stīvenam Nešam, un arvien tuvāk ir oficiālais mākslas centra atklāšanas brīdis. Es gribētu pateikties visiem diskusijas dalībniekiem. Liels paldies, bija ļoti interesanti. Paldies klausītājiem un viesiem. Īsumā par to, kas mūs gaida tālāk. Tagad uzreiz pēc diskusijas noslēguma neliela pieņemšana uzkodas un vīns, kā arī sarunas ar mēdījiem. Gan diskusijas dalībnieki, gan arī viesi un eksperti, kas ir zālē, varēs atbildēt uz žurnālistu jautājumiem. Liels paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Thank you very much. Thank you.